tuna hian selling a kanoma selling fitness gym kan tlo dona kini Mizoram bodybuilding and fitness association of Mizoram te kan nia tilaya ka kan pola affiliation ron ti te gym tlo chuana hun kan mang trina voini hian selling lama mang turin ka kaleni ka karule innoya Ole, clear to te chibai la vek ole. Ei voina hian bodybuilding and fitness association of Mizoram program kal zela chu kan la kal quiz zela. Tuna hian selling kwa kan oma ei gym lom tak mai jum gym chang tung tak mai lo ma. Lakina kan la fanga nu te hera ma te hianin workout na so tak tak oma tin ei member thanem tak kon workout me ka chu de chu tilai huna kanan proa ei kabula ding hi ama hi kina ain soya tunge ming tin ngen ko ti te in maybe kan tuna kan nam kan mek na chi bi nge ming ilai kha kan so ton ole lo zo ngal mai la cha nge ming le an ko dan le maybe kan na gym ming kha minan tri te chuan ka ming chu st la rom chuana ania te te ti pon min ko wa thian chen phei chuan st ti te pon min ko ve ho thina chuanin kan gym ming hi selling fitness center hi ania chuanin sang hi som hi pani me khanin kan tan no so yang khanin selling fitness center dia sani som ni pania tana nia chu selling kwa athalai jong jong te potilai mona hian in kal khom se than titla taksa te siama pitta gong purin ekanan song hal pokani ilai ka soital ni se tuna hian in member exam ni ilai ka kan so le lo kang tuna hian member hi somni pali kan nei member somni pali nei me ka kan la pun bel zel don pokani ilai ka kan soital di se chuan in fees chungcha hian in admission fee te awmem tin exam nge in monthly fee exam nge ilai ka minan sei sa le ta che admission fee hi kan la lem lowa monthly fee hi kan ti mai elaya tam taki har sa ve tak takin oma chuwang chuan admission fee ti lem lo kan monthly fee chuan kan kalpui monthly fee hi ta cheng nga kan ti ni lo mom le mai pute te ti lama ril ru se na sa thalai te promote du tin kha archiat chian le min ria nge admission fee la lo ba monthly fee sa nga sulai te chu athale mai ti lai kha kan sei telani e chuanin top na bera pakhat lai zor le taila gym atang hianin nge special dawle ka chuak to gym represent to gym ayo koi competition model to kha an anom chuan an competition tel to na le an mani kha soiching min soi jaw sa ka che MFL Mizoram Fight League season 2 khan sani somni pani khan champion kan nei champion lai kan nei ming chu lalnung puya ania chuanin nikum pro fighter khanin middleweight khan semi finalist kan nei boka ming chu zorem siama ani chuan fighting lampang chuanin thale ni kha an thale ni tika hriat reng maya in body build up o hei mi tha tak tak anom dor ni ti kha hriat boka chulai chu kan soitel le ta se chuanin hoina hianin hei kan lom le me hun tha minute lo siam saka ei pute te po na te nein hoi kara hun thatak milo siam saka kan lom le ni ti kha kanan soyatin thalai tam tak selling kwa thalai jong te thalai tam tak ka helai muna hianin lo tlansana taksa inti nan kanin local ro ti kha BPFM 10 kanan song bok chawani ha kan hun man thei ni se ha jong kan ro se kan lo me
ole tu na hianin thingsul thlia kan om le mek to tu na hian thingsul thlia hian gym J&J fitness gym oma chu tu na hian bodybuilding and fitness association of Mizoram atanga soi tu ten kan han tlo don ani a amun ma te le member engange ti te kan han chian don ani a thi tu ten ru de mi lo thir sak theu don ni a Ini BBFM te Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram te chuan kan program kan lamang chun zon zela itu na hian in thingsul thia khwa kan ma e kabula hian ni gym nei to ma gym dom tak mai alo ne gym chang tlung tak kina kan la phang do na chuan la ya gym chung chang te ani tu hi kan zo to ani e kabula hian in adinga thingak te chuan in bodybuilding la panga tuite powerlifting la panga tuite chuanin tunge di ka chat tin Mizoram hianin report tam tak lo siam to khani ya Mizoram yo polo chuak to khani ya chu ama hi kan chunge me mari ti ka kan soi ma sa chuan tu na hi na ming kan zo ta ngai tin ngen ko tin helai jim ni nge ming helai kha kan zo ma sabera he kaping chu Jeremy la lom zo na ya Jeremy tin to a chuan kan gym hi J&J Power and Fitness Gym yani J&J Power Fitness Gym ani ya chuan fee si ingzal nge dia admission fee ilai hap chi le the admission fee sang khat kan tia chuanin monthly fee zariat ani lo monthly fee zariat ani admission fee sang khat ani ya I think sul te alama thalai de tilai muna kon chu turin mana in som tel bok ngala ni chuanin a timing hi zingkara le client honga be zingkar le client timing hamin chile the zing lama hian dar atanga dariat kan honga tlai lama hian dar tum atanga dariat zan dariat tling kan hong kanin a timing churon sei to a chuan he chi ma hi kuma endin nge sang hi som hi pakhat April tha khan bulgan tan de roya sang in pathian zara kal chho ve selam sami som pakada loading dai to ni chuan in kumli kuma don kal to dona ana kan da seng soba alo dom me ya tin hei Jeremy kan soi tong khanin Mizoram Bodybuilding and Fitness Association lama tele powerlifting lama hianin sulnu ani chaya me mani Mizoram tan tiktok lo chho to Mizoram mai pona chho to thini tilai kha kan soi to kha kan soi non le in soi to in line gym chang tung ta kai kan no hian in bitam tak mi chanem tak exercise ten line soi me kan ya chu elai ani to pa Jeremy gan takinen kola chulai chu kanam boina hian BBFM ten kanam to te ta ya kan lo me ma tin ani kon hun family lo pe kan lo me ma tin he gym hi angaron soi to wa J&J Power Fitness Gym ani hi BBFM hoya in affiliate gym ani tikha kan sei lang le bokani ole ta kan mun man te ani ya em zo lama hian gym a machine te le workout tilai ma kal lo te kha karon tilang le ron ni ole kha zo kan se lo me very excellent ole tu ra hian J&J Power Fitness Gym kan lo ma hei workout an tam pop me workout te kan pom lok ron ni ole hei ma saber en tunge ming Kaming tula siam thari na siam tin. siami ti tangi kaltan Tun thati lo ka jang khan. tun thati tai mo fit don to ole la ka leng lo ko le tu na hin dei tunge hei Kana gana se. ti tangi kaltan Tun thati lo jang. tun thati tai mo thado ne tiami kan zot le le ming ka Remember chali. rem rot teli ti tangi kaltan gym Tun thati. do mi tiam Oh no. tha kal chao chao sel ro he la mai ni fit men do me pani no ma ke kan om le lo kang he lai tlang ko fel do me om tu ge ming se ke le Sa kuya. zo Sa kuya. ani ti tangi kaltan Tun sa. tun tha tangin mo
chả đó này cho hết anh cần rồi về lại cái đấy cái nghe tiếng khá không ai à không phải á cái đấy tôi cần chân cái bộ thì thấu thật tiếng nghe thì là về arm wrestling nghe bodybuilding nghe bal này bo bal đều và cái top bộ á chả liền cái là ole hello mấy thằng lâu thì không xong bộ thế là mình cần liền hey cũng là hết anh đây là con liền không mấy body con là mình sẽ thêm mà hi nghe bodybuilding là mấy chuyện i tak sim so ni cũng basa han physics men's physics atel to what's wrong with men's physics chu ni tre pian hi abula ka dinga he ka puchia me ma pian na khop mani ti tangi kalkan 2017 tai no low in bill je la tel le turing kan som bok cho men's physics le kan lo me ta hen local le ro le la hian pu ma min kha soi tem basan jo si gani basin ji ani le ti tangi ti kalkan ni kum me tai mo so yen what should I say la ani chu ei fit tradition jim ma kal munai fit tradition to pale kan lom lo chun som zel ro so he la hian arm wrestler da kan ni ga suya adi kem ta lang pal ma sabari kan do na tu eming rin sang chuan arm wrestling la mai ni tui dia we nge bodybuilding la ma boxing wa try em boxer ni chu ti khani lo train sia turin ti kum change kaltan pa ni cũng một trái nó ăn tháo được lâu xuân zoom dễ lắm chứ xuân thì lại hiền nên là phải mua forum lâu phải mấy cả anh hi tụi em mình cả Jonah này á Amresla Jonah Amresla cái tụi tất anh hi thì các cái đó cả coi con xuân thì tôi nghe chim bị cẩn thận tuân theo tay mà tháo được cái đầu tiên dễ là cái nào tournament tập on là xiên cái này ngang bảo vậy Mizoram Arm Wrestling Association Mizoram Zokan mo akan dolar siam apa so la tel turin kan som che ni cho ale kan no cho ne la hian kawal pakhat om le tu ge min ka wal som dang le na ma som dong le na ni poi arm wrestler ni ring tro arm wrestling la mai tui ole ani le intiga tangi khai kaltan gym tung kum kumi na tangi mo ani jonin lo chun zum zel la nakina competition a poi ping ka rom lang va se kan lo thir don ten so ole ela hianin wa fel da mai om le a ta kan hianin alam king ko mem ke min Richard awani wa Richard ekti ka nge typical ton ni kum bar fa bel ta tu kum ba sa ta in chuan bodybuilding la mai kal de char nge tian am skin ten apal ka kumin trong ka tan to body siam tu ra so ole lo om lo ti tau la na kina bom star tel turin mo kan lo chang bon che ni ole ela hian ta ba tel tak omma min khat tu ka mon ki ma ai tu mon ki ma ai ti ka nge ji kal tal tun khatira tang hai chi ma tak chong ka tan se mo ma in sai tu chi ma ko ani so nen chi chu ini ko lo de ti na ta so nen tu na bi do te ne tu na so ngai bao bal cho ni kal chi ga ki nai khat be nga ale chuan kan sei to ka ta en kap le do na ki na isara ko mens ki ga de por la tel turin ka ti ku kan le train la kan pa che ale